من 2028 میلیونر میشم گارانتیش کتی شرط نکنه شرطه یا که میشم $10,000 سلامتی بس تمام براتان آشت شوا بینم یا دیگر رو پرو اقصد چیز رو بدم شدم بهتره آهازی هم میزنم любойше. Як сауал по забоне Руси. Какие у тебя проекты, брат? Какие планы в дальнейшем? Что ты хочешь сделать? Правильно. من محکم شدم که تام نمیدونی. گفتم هیچ کار نگین короче ما گناهگار ها محکم کنیم تمام. حلالت با دیگه نمیدی کیا که جوسان سرش بیرون شده برچکا کوریخته گه گله برچکا اورا کالوده. اگر خطا نکنم تو مانند همون حافظ هستی. اگر موسیقی خودم اسباب را خودم بنوازم تکستش خودم بنویسم خودم سرود میخونم ولی شو سلام علیکم دوستان روزی همتون بخیر و شادی باشد من عبدولی صویبов تصمیم گرفتم که یوتیوب شوی خود را داشته باشم همه یوتیوب شو دارد که منم باید داشته باشم و با مهمونی که دعوت میکنم سوال جواب داشته باشم درباره کارهایشون گپ زنم امروز نفری که راضی شد دوستی نزدیکی ما رپری نوتکرار واینری بهترین برای من دوستی نزدیک فریدون سفرов رو دعوت کردیم. فریدون جان سلام علیکم خوش اومدی به برنامه ما. سلام علیکم چه برادرم نازم است خدا را شکر که همچون فریدون سفر با فکرم آدمو کم میشناسن فاویک در اینستاگرام подписчикони زیاد دارد این زمان چقدر подписчик با فکرم 215,000 بهترین نصیبت نمیاد میلیون کی میشه روزای ناز دپوشی نصیب میشه روزش 10,000 تایی اومده است 1,500 اومده است بهترین برنامه رو این زمان ما 13 ایول با نوار گرفته استادیم 24 اگر خطا نکنم تو کنسرت داری در شهر مسکو از کنسرت مخلصان تو چه انتظار باید باشن ای короче تو همون کنسرت ما ترکام برآورده استم یک دتش موندگی که ده همونجا میشنوانشون خیلی بوجا شو پریمیره در داخل کنسرت بوجا مثلا شو میشه و یا شوی زور دارم که ای موبایل همون مخلصایی که میان در همون روزی کنسرت یک تاش سوی 5,000 روبل شوا واو زور بهتره نه که شو دا چی واقعین ده باید نه که خیلی میشوا ده هم خیلیش میکنیم برای 5,000 گرفتن باید یگون بازی گذارونید اکه مقصد چیستا درین همون ریپ دای اکه وایو که میبیان مخلصی ریپان همون سبب ما هم خیلی شو تشکیل کردیم ولی مرسی که هم نمیدونه ای تیما شو دا برای چیه باستر هم نمیدونه مو ارگانیزاتور هم نمیدونه مقصد خیلی یک سورپریز از طرف فاویک بهتره خیلی اگر یک یگون کس بیاواز ما مرسی بیت اگر مرسی خودش درک نداره تیما شو خب بغیر از تو مارس تجکا در اینستاگرام و باستر آفیشال خب اونا رو کمتر میشناسم لیکن در اینستاگرام بسیار подписчикони خدا دارند با دارند و مقصد اودیتور خوب دارند در ریپ مرسی نشوتی واین نرمال نیای که وزی لینتا میدروی لینتا را جولا زدگی میدروی مایو جولا تا ویدیوی یک سامسک ویدیویی که در میدرون کو 3-4 تاش میبرویم بهترین سوالی که بسیار مرا اذیت میداد روزهای اخیر بسیارتر میخواهید تو را همچون واینر شناسند یا رپر در رپ بسیار مهنت‌های زیاد کردگی با فکر مثلا 10-9 علاقه فقط رپ همچون واینر میخواهید شناسند یا رپر نه که واین تو را بسیارتر باز میانی خلق مشهورتر کرد نمیدونم کاروچی امی کدامش ای واین میشناسکو ما او را حرکت میکنم که مخلصی ریپ میکنم کدامش ای ریپ میشناسکو ما او را کیم که مخلصی واین کردگی مقصد استا با اودیتور ریپ ممنونشون میتونم ده سه روزه اخیر مقصد آلبوم ترکوش مایده کدا پارت اف تستم چند کسا نوشته ای بچا بود ریپ میخونی بهش هم خیلی اس ام اس دیدم خیلی نمیدونم هر کس در هر چیزش معقول میشه یا خیلیش ده چقچقا معقوله مثال پریکولا معقوله یا خیلیش ده ریپم یا خیلیش ده فریستایل ها معقوله ای سببی که 2018 ما فریستایل ریسول چیده بودم اما ایامجا مقصد شناختنی من سر شد درنی ریپ ده مقصد چیزو ریپ ده مشه زدم بهتره آهازی هم میزنم لبایشه لابزه فروی بکنه نداره لبایشه هم میزنم لایشه فاویک دایم تیار پولش تیار کنید اومده باتل فریستایل ای از هم اساس باتل را یاد کرده باتل این زمان در تاجیکستان آخیران باتل ایما بود کرده چی بعدا محکم شده نما سنزورش بسیار شد اقراتای جوسکی بود آخه ای بی سپر نکشید من امورا گفتم که ایرم کناب رو که مقصده که فریستایل ما گیرون میشه خوک تامه بزم همون خیلی همشید خوکی او را ما بختم با بردن خوکی ما را بختن اما آخیران باتل چید باتل در تاجیکستان با محکم کردن خب فریدون هر یکی ما در خوردی آرزو داشتیم از خوردی کسب شدن میخوایم کسمناف شدن میخواستم بعدن کارگری یگو تا کسمناف شدگی نیست کسمناف شدگی نیست
با سایه کسمانافت که در کایون آوردی آقا خیلی شما خیلی میگفتن یکم بخری لاچیک میشه ممکن طرف مودا چیته بهترین. خب تو در خورده کی شدن میخواستی بگذار کایون آورد عکس میمونیم کسمانافت یک طرف میمونه من مردا گوری اکتیور شدم میخواستم بهترین خیلی هست حالا که در همین سو هستی. یک وقت حتی کینوی میرزا شو هم بود سریال با فکرم بود یک کینو بود خیلی پیش بردیم اینا به نزدیکی یک کینوی یا سریاگا میگیم بکنیم کمدیا پولنی دیو اونای بعد سناریو شقتی فیردوس برادر نوشته استیم او برادر روزی در مسکوای هیسور مدیا در کار میکنم کینو زوری بد میاد در سالیساد یک بچه که دویم تطیط هفته اخیر حوالی داری مترو دخو مترو با مترو مقصد یک کارتا دوری میزنیم کس نگذاریم همو یادش فیردوس نام دوره کرد یا دیر میکنم. زبان روسی بسیار ناز میدونی اگر خطا نکنم یه گارنی باد نه مقصد میدونی همین روسی لوباچ چخ کنن من میفهمم گپ زدم میتونم نه بسیار خطا میکنم و همین سبب یکی با وقتای اخیر ما همین خدم در مقصد موندم در مترو چخ اومدیدی همین لوبای کس خطی گپ زدم گفتم این زبانی اوای امیورم در تاجیکستان باشن تاجیکی گپ زدن نمیتونن ما گپ زدن میگیرم ما گپ زدن شرم داشتن در کار است یکی پیش کامera در حرکت میکنم که مقصد گپ نزنم هیچ خیلی یکم گپ خطا میره تمام کی تاجیک فردون جون بگذار زبانی روسی رفتم یک سوال با زبانی روسی какие у тебя проекты брат какие планы в дальнейшем что ты хочешь сделать правильно بهترین. خب با همین قدرش بس است. اکتور شدن میخواستی گفتی فیلم بنوار میگیریم برادری که همراهت سناریو نویسنده است این زمان در مسکو است. سلام علیکم مکا جون کینو را انتظار هستیم منم اگر امکانیت باشد دعوت کنید به پول در کینوتان اشتراک میکنم. خب خاطری فامیک خاطری دیدی قدر نداری کینو را در مسکو سیام میکنید یا در اینجا در تاجیکستان بهترین و کرم میبیان اگر او میوریم بهتر ویسلی چون با چند کینوی چی کدگیه نویستگیه نوی کینوی چند کسا نویستگیه مقصد همچون سناریست همچون سناریست نفری که با پراگیم مقصد تجربه داره در یک کار بار آدمی نو در سای کینو نیست. بهترین. خب بعد از ریپ کی بسرت فکری واینر شدن اومد مقصد ما همون 2017 22 اکتبر بود یکم بطلیما ما دامو یوتیوب هم خیلی برآمدم دا نکی پیش ای ما سانچه میکردیم در مکتب سانچه ها میشید یکم چی مقصد ما اشتراک میکردم پریود بدم در دورای مکتبی از همه پیش در همه کارهای جمعیتی سانچه همون رنگی واین حساب میشود در سانچه های حجویده میساب ما اشتراک میکردم بعد همون راست مقصد سیامکه کردن زشته گذشتیم استوستا بهترین. تو هر چیزی که در مکتب میکردین نکی پیشکی همی نواروی چیز یکم نواری که برامد بطل بود از همه واینی بعد که تو با نوار گرفتی تو امروز واینی که با نوار گرفتی با تو پیسن نامد بعد از مدتی مایان گفتی این فاویک نباید خیلی واینو را با نوار گرد و از اینستاگرام تو دلیل کردی هستی خیلی مقصد میدونی ما چه خیلی هم با کروگی ما چه خیلی های مقصد بچه های توقی تیوی وقتی که ما چه سیانکه میکنم بود میکنم اول یا میبینم شبچو فهمیدی با خودم چند بار میبینم مونتاژ در نگاه میکنم یگان جوش در خطا نکردم مونتاژ خودم میکنم سیانکوش یا خیلی وقت که استاف میکنم منوچر میکنم خیلی منوچر هم میدونی اکالی شرم میشنستم در سوای خود موفق اول یک میبینم همه طرفه که هم یگان جوی بزیبش نیست میبینیم که نیست میپرتویم پارتوفتیم مدالید نمیکنیم اگر ببینیم که همون وقتی سیانکا بوچید بزه بای نمیپارتویم بهترین. یعنی تو اینستاگرام رفتن و از نظر چند نفرانی که در سایه خود موفق هستن میگراسیونکش میزنیم تمامی دکومنت لیسنسش کردن در اینستاگرام میپرتویم. خب بهترین. تماشابینان تو را دستگیری میکنن تو را دوست میدارن کمش نه گپ شو ندارم همین ابوناچوی که در اینستاگرام ما هستن 215,000 خیلی خیلی که میدونی استوریس میکنم میگم بچه ها دایید ما کسای حقوقچه میکنم یا گام کسا واسه کم از گپ روی میکنن به غرض ایران مثال شادمان نزاکتوف بای داشت اونجا در مقصد چی در کار بود پدش که در کار بود که میچد بسیار کنن مدیا پدش که در اینستاگرام همون حالا در مقصد یا استوریس کردیم 2,500 آدم در اومدگی شادمان نزاکتوف میچد 2,500 آدم اسکرین شاتش هسته ولی روید میکنم میتونی بمونی یگام دلیل در کار نیست یاد داشته باشید در کنکورس اشتراک کردیم در آخر کنکورس برای من برای بریدن آیفون برای که مصاحبه آیفون شوم
یعنی مدیا پادرس که در کار بود که در اومده مرا در تگ کامنتاری ادمیشت کنن و با ما غالبیت خواهند. واقعا هم یک استوریز کردی در 2 ساعت اگر خطا نکنم ارگانیزاتورای کنکورس گفتن در 2 ساعت زیاده از 1000 آدم در اومده. آیفون نصیبت بود بیارین که حلالت بود گپای دوست داشته فاویک همه در اومده حلالت بود نوشتن سلام از اکای فاویک کنکورس تماما درباره دیگر چه آدم اکا سازی خوبی اکای فاویک گفت سلامش بگین بهترین. خب حلالت بود دا اومدیم بغیر از کلمه حلالت بود بغیر از عباره حلالت بود باز کدام کلمه جمله یا عباره است که محض خاص فاویک است فقط فاویک این گپا مشهور کردگی کاروچی حلالت بود این گپی کیه این گپ درنی آفیس شدگیه همین گپا با ما مایده کدا گفتن گرفتم سونی بازی داشت اکای استاف قطعی اجانستان شد 6-1 بود خیلی ماما شریف کیه خودت میدونی از هم آدمی کلان در هم آدمی کلان میدرویا که وقتی فوتبال دا بازی 6-1 میگه 6 کیه میگه فهمیدی که اجانستان چه قهر میکنن خاله میگه کاروچی خب که میگه فهمیدی که یکی همون اولاد اکای استاف میگه خیلی نمیبینی که ما موقع میگه که هفتم گل هم میزنه فهمیدی هفتم گل هم میزنه ماما شریف میگرده نگاه میکنه حلالت بود دیگه فهمیدی که یکی اجانستان سرش بیرون شده برچکا کوریخته گله و برچکا اورا کلوده بعد میگه فیشکا شید حلالت بود با ما دیگه دستوریسون گفتمش به غرض این فیشکا چند فیشکای دیگه مقصد سویت کشی میگوندم استوریسون سویت کشی گپ چپای های مردم مقصد اینا بسیار استفاده میبرن اگر کم تا بد باشه که طبیعی را داشته باشه سویتون مرده اگر مزه نباشن برادرای رو سویتون نیست با اگر یکم ویدیو پارتون دوای سویت کشی میکنه اما خیلی بهترین گیو میگذارونی بسیارتر و همه وقت حرکت میکنی که خالی بسیار باشد و توفای زیادی یعنی از این برمیاد که پادپیشکنی خود زیاد قدر میکنی دوستشون میداری چه خیلی که اونو تر دستگیری میکنن تر هم میخوایی و یا هم خرسند باشن درست؟ کمش نه правильно بهترین همه وقت در همین تا امروز چند تا گیو گذروندگی تو امروز 3 گیو همگی در اینستاگرام از ها دیگر بلاگرها که قریب هر روز گیو دارن یک زینه بالا است یعنی بگذار کم باشد لیکن صفتی بلند داشته باشد حتی اگه پرویز 110 تا ناوشنیک ایرپودز مونده بودیم 4 تا ساعت مونده بودیم یا تا پاور بانک مونده بودیم میدونی چی گفت همش در یک گیو همش در 110 گیو میدونی ما راستشوت چی نگرفتیم کاروچ گنراتور دا زدیم ناموشون همش برآمد اما پابیدیتیلو برآمدن تقسیم کنیش عذاب بود خید که دتر 5 minut پس ای هب دام اتاج میفروی ما گفتیم همه جام بشین کاروچی فهمیدی رفتیم خیلی جام شیدنی قش گیریف رفت یادش دیر میکنه خیلی هر جا میبرن عذاب کشته بودیم کاروچی یاد شب دام اتاج برآمدگی دستش گیپس فهمیدی اوجه ما بیزار شیدیم ما فرآمدن و برآمدن درم خوری دنگ زیگه میگم ماشینی کن ناشنی که وکلی بگویم ما گرفتیم تمام گیو گرفتیم سوشاوی خورده که نکی بعد توریشی درافت بسیار نفران وقتا هم نفهمم فکر میکنن که گیو گذراندن بسیار آسان است وقتی پدرکو بسیار باشه به حد قینده با بعضا هم ورقای استراکچر گم شدن است ممکنه که اینستاگرام نمیتونی گرفتم مقداری نفهمی که استراکچر یافتن نمیشد بسیار قین است بکنم برای همین قدری بلاگرها را دانین قین است گیو گذراندن امروز در دوشنبه در تهران. خب فردین جان نسبت کنکورس ها چی فکر داری یا 100 تا ماشین میگذارن هستن بعضا یوتیوب بلاگرایی که سلام علیکم سریال دارند سریال اگر باشد یک سریاش 20 دقیقه باشد 10 دقیقهش رکلامه کنکورس است چی فکر داری؟ ما راستیش نشد این تما ما برای رپرامون دیز زدگیم ما گفتگیم که مقصد نکنین ما اونجا برای چی گفتم نکنین نجلس دوید میدونی چی خیلی سر میشید سومش خیر دمیره و گفتن ما برای نمو دیز زده بودم ما خودم کنکورس کدیم تا اخیره نبردیمش سوم وزورت کدیم مردم ده ما مقصدی دیس او بود که مقصد نکنن نه نجلس دوید نکنن مقصد میگه سومش ده خیر میروی نمی بلیتو را بخرین آخای ماشین تا بفروش خیر که ما اونجا هم خیلی گفتگیم که مقصد تو میتونی ماشین تا بفروشی و خیر کنی نه اینکه کنکورس کنی مردم خیر کنی هم خیلی گفتگیم دیگه بلاگرها را همون تکستم ده همون ترکم ده هم گفتگیم که کارشو ندارم چیکار میکنن بکنن گلاونی فریب نکنن مردم ها اما ماشین را بگیرن بتن
ягон чизи дига фикр надорам. Ман реперомонан ҳамун темара гуфта будам ки мекунем бикунем ҳами чиз худаш уқа чизе нестая, уқа чизе нестая, просто мардума фреб накунем ки пулаш хайр да мерава. охи наҷалас давитай ку ва мардуми химон гарани хоксоран фикр мекунанд о биё сумиш хайр да мерафтай карочи я риск не. дар ҳақиқат мардуми мо якдигара дӯст медорад вақте ки мегӯи дастгирӣ кунед пул хайр ба мерад ягон сағирахона ба метиҳем ҳаракат мекунанд ба худо охирон пулаша бароварда метиҳад ва агар хӯрока ҷамъ кунем охирон чизошонам бароварда метиҳанд ки ҳамун халқ ба фоидашон расад. лекин бисёре аз ин чиз истифода мебаранд. ба худо қасам ина ма бидам ма мисоли нарафтам омадам акма кор нарафтам уҷа просто мақсад роҳат рафтам нома идофи рафтагим қати бародарои бидам ки ва ё да квартира мақсад аму суме ки кор мекунанд ку сар банук мисол як хеле мекунанд ки мисол чӣ кунанд пули кварта пулишона битан хурду хӯрок уҷа да ҳама каса мепартоянд бо ҳаваёра дида ҳамун қадар темодам ягон каса мебинанд мисол ба ёрдам ниёз дорам муҳтоҷае ку ба худо бо сум мепартоянд ҳазан худ муҳтоҷанд худаш бечора хона надора аму не ки барои як каси дигара ёрдам додан ба худо сум рӯй мекунанд гапшо надорам ин темаш созае ана темае ки мақсад наҷалас давид мекунанд фреб мекунанд боз аз амуно сум мегиранд оҳо бечора хучон мақсад капад ламат кадесанда уҷа фаҳмиди бо як каси дигар уҷа штагиай машиникча фреб дора онамура ҳастай дай хел темо миннатдории худам ба кулли мардуми ғариб ба ҳама он бародарону апаҳову хоҳарои мо ки дар фикри халқ ҳастанд хайр мекунанд. аллоҳи меҳрубон аз ҳамаи шумо розӣ бошад. миннатдориамро мерасонам. хуб фаридҷон давоми мавзӯи вайн гуфтӣ монтаж худам мекунам сценариёро ки менависад сценариоҳои вайное ки мекунӣ ки фикр мекунад ҳамаша бисёрша мақсад мебинем да аму прикольни тема мешавад дарин ями халқ хичай мисол қати ҷуръомо мешава бо яхеша мисол мебинем ай американски контенто мебинем ҳаваям хелиай мегем инҷаша дига бикунем бо саршавиша дига хебиёем мисол мо дуздои профессионалем аму чиза медизанд бисёриҳо медизанд леки аяму дизидагира безеб мекунанд то дизиди хушрӯ бикунамура фаҳмиди мо ҳам хелиш мекунем бо чанд ҷоша ҳалиш мекунем ки мардум да фораам бишава ина я видеое ки мақсад қати марси кадем да дирини автобус ай хестестай мегум бача биши мегум бо хестестай ай бача биши мега ма бароти на хестеса ма бояд бифром мастан и американский буд карочи ҳавай 500,000 просмотр дора мо амро я намуде чотки кадагием ки 700 чанд ҳазор рафта ирӯз пага мумкин миллион оригинал беҳтар оригинал азур беҳтарин ҳалолат бод ҳалолам бод гапчап беҳтарин агар хато накунам ту монанди ҳамун ҳофиз ҳастӣ мегӯяд мусиқии худам асбобора худам менавозам тексташа худам менависам худам суруд мехонам яъне ту ҳам худат сценария менависӣ худат монтаж мекунӣ дар бисёри ҳолатҳо сценария тема сценария бо яхе вақто мақсад бачакое ки ямуда дарини токтевеан меган о ина мия ба кызура инам хели тема шида куча карочи ина мия мегзара баъд ина паука хай паука мешинем фикр мекунем яхе шахидам да хона хай фикр мекунем бисёриё намедонам леки ҳар рӯзи якшанбе 10 та випуски ҳами чӣ меброя паук меброя паука либосу шаянами ака гирифтаги ош шававрад ҳалолат бо ош мешава карочи агар либоси паук ош меши да оши наҳол либоси паук медодан карочи рӯзои якшанбе соатҳои 19:00 контент ямон паук меброя ята мини сериалай мақсад и қакиян но зури бадай мақултон мешава ана ва ёра худам фикр мекунам якам шаманучер фикр кард дигароша худам амаша ба худо беҳтарин. дӯстони азиз дӯсти фавик будан бародари фавик будан беҳад зур аст. медонед барои чӣ албоме ки нав подписчикҳо гӯш кардаесанд ман аллакай қариб худо дурӯғ накунад ягон як моҳ пеш равон карда буд ҳар рӯз гӯш мекунам дар наушником постоянно фавик аст мотра дӯст медорем брат мотра нағз мебинем рават ки ҳасти музикот зури бадан агар хушрӯ бихӯри шона агар хушрӯ бихӯри то беҳтар не воқеанам гап нест брат падари ман репа намедонанд чӣ аст репа фақат мегӯянд ам дар болои музикара мемонад дар болои ҳамун темара пардохти рафти бо дадам охире шӯхӣ мекунанд яъне бисёр ҳамун ғамзадора фақат фикр мекунанд лекин як мусиқита мондам хипхоп яъне ту дар жанри хипхоп бисёртар мехонӣ ҳам мусиқии хуб падача ин аст
رپ از درونش بعدم خیلی تمو رپ حساب اینم رپ حساب میشه رپ هم سر رو میخونن پاپسا است چند همون ژانر تا این موسیقی که اخیر روان میکنه رمانتیک است که بسیار پراسماتر زیاد در یوتیوب گرفت ژانرش رپ است اگر رپ پریپفش پاپسا کارچ رپ پاپسا وکالی پدرم با موندم میگن دورای جوانی ما یاد آوردم قصه اوچام خطی قصه عشق نکردن محخول شد واقعا بهتر برای همین دوستی فایق باشین کانتنت پاوکا دویوم تماشا کردم باور کنید یگان 25 دقیقه خندگیم میارزد اول از اگو برد پاوک چخیل سر میشد ما پاوکم باید سرشایش هم خیلی از اوچکای لیباسای پاوکای یکم سریعش ده سلام ما پاوکم ما او پاوکی ارگینال چی فرقیه دارم وای زورای پاوتی نداره اما باشم لخم لیباساشا دارم خیلی فرقیه دایی نیست گلاونی دوخه این روز میبرویم یکم یاردم ما باید مردم برسه ای سپاس ما تاجیکستان یاردم بتون با سر میشوه نکی همه کارهای پاوک نیوداچ دیگه میرم ما پریکلوچنیا باید یگون کسا یاردم تا یگون کسا ماشین بزنم خیلی تیموه اوشه همشه در اینستاگرام میتونین ببینین میبرویم به نزدیکی سریال هم گویم خطا نمیکنیم سریال هایی که یک نیم دقیقه واین سریال پشت یک دیگر رفتن میگیرن هر هفته یک تایی ها اینا میگم پدریت نبرورم برای که با چند کانتنتی دیگه است یگانه بلاگری که aynı زمان در تاجیکستان در تمام تاجیکستان در یک روز ممکن است که 3 تا واین 3 تا ویدیو پارتد فایک است این بگه اگر انرژی هم نمیبره که 4 تا میپارت بهش سناریوش نوشتگی خراب که هر روز هیچ نباشد یک تا است اگر روزی که مثلا کانسرت کردی بند شده ویدیو نبرد روزی که نبرو یکو پگاش داد تا میبرو دو روز نبرو پگاش 3 تا پلانکا دورون خیلی پلانکا را میدونی که باید پکاز اینستاگرام 100 میلیون کنم 961 میلیون شده 39 میلیون دیگه نمیرسه فردون باشه تو مرا قدر کرده اومدی تشکر از تو بسیار نفرا بودن واقعا هم هستن نفری که راضی میشدن لیکن دلم تا جای پر است که با تو بسیار آسان میگذرد اینترویو تو من حرمت کرده اومدی بیا میگویم با اون نفرانی که این زمان تماشا دارن فاویک بسیار اینستاگرامی بقوت دارد تماشابینان زیادی خود دارد از فاویک رکلام خرید واقعا هم میارزد هر یک شرکت ما تماشا دارن بخرین خیلی رکلام بخرین مردک شد نه می نویسن از نویسته استان سبب که یکی جهانگیر مقصد همه کانتنت را سون شد و دسته اما برای خدمت سون جدا کردگی همین سبب حوزی رکلام نمیتونیم بفروشیم آینده ما دکده فکرش هم میکنیم اگر خدا نکنم 220 میفروشیم نو کانترکت میبندیم مثال یگان جو باشه کانترکت میبندیم نکروتکای اینستاگرام و پیش نمیفروشم ارزان پد پیش دیگر که میکنن در کار نیست برای که جالب میزنن همین سبب باید طرف دیگه باید مقصد بلاگر همین چیزا نفروشه درباره اکای جهانگیر گفتم من یاد تکده بودم یاد اکا گفت که همین کار خوب نیست گفتم تمام دیگه نکن خوب درباره اکای جهانگیر گپ زده با فکرم اگر خطا نکنم برای هفته که اکای دادی خدا از 221 شو میکنم درون هم که اسپانسر هستم دو جان اسپانسر شدگی رپارتالدم با چند پروژه های دیگه مردم دم واقعا از این کاری که من آدم کرده من قوت میگیرم یک موتیواسیون پولی کلونه برای برداشتی رپ برای مردم از اینده کدان برای پیشرفتی هم آدمو مقصد ازی صرف کرده است و باید به قدرش برسن بهترین حالی من نشانتون میتون چخی نمیرسن نه خوبی بکر دستاریسا رو هم ببینیم بسیارتر اکای جهانگیر اتومت میکنیم میگم در این پروژه پادرس کنیم بکنم جهان فیلمز دارن باز یک پروژه دیگه جهان فیلمز جهان شاپ او جهان شاپ انوای به نزدیکی مگزینش میشه که لیکسای او مگزین باید ما بشن او چیزی کینوهاش او را مولی به نزدیکی میشوند در پروژه آغاز شده گنو علاقه اویستار کانترکت چی کاری در بند یا زیرش ده نو به نزدیکی سر میکنم بهترین تشکر زیاد اکای جهانگیر برای ما دستگیری کنیم بگوی برای دستگیری تشکرم برادرای ما را دستگیری کنن بگذار رپ پیش رود بگذار نفروی که در سایه واین هستن بفکرم که از همین خلال آدمو تر انتخاب کردن این برای ترم یک فخر است و 10 برابر رزولتات نشان دادستی هر روز 2-3 ویدیویی من بعضا در یک ماه یک تا ویدیو برای من بنهار گرفتن یک دردآور از چیکار میکنم چه حالا که برای تو در یک روز 3 تا ویدیو پارت دادن نرمش دیگه گویم خطا نکنیم بهتره حلالت بود فردون در سایه واین برای خود ایدئال داری نفری که میخوای واینت
صفتش مانند باشد و اینو زور یک آدم میمون در هر یک شاه یک آدم ایدئال خود دارد کو میخوای مانندی همون باشی ویدیو صفتی زور داشته باشد و اینو بهترین هست کو واینو رو از واینو رو مشهور کی را میشناسی با کی میخوای کی ویدیو یک جویا کنی مقصد تو حاضر ممکن تو اخیره اگر هم خرفتم بگیرن برای ما را همین زنجبیل برو زورای برای نیا بیچنی کادر رو هم میگیرن یومورشون هم تنجای و از هم اساس معامله ها به نهایت همه که فرید همه که ماتئوش جی به نهایت آدمای خاکسارن هوای زورن اکمنا میخوام که مثلی ویا باشم نو ویدیو ما هم خیلی خدم دست کنم خیلی برآوردن میگیرم برای ما هوای زورن از واینروی که برون از تاجیکستان هستن کی برای تو بهترین است کاخا است برای که سنزور بسیار استفاده میبرن نه برای سنزورش هم نه یومر شکو جداد نمیکنی چی میشه فهمیدی خیلی از یک ویدیو تماشا که اخیر شما فهمی که هم خیلی میشه میگذرونیش 100% ایوانو میفهمی не предсказуемый юмор میگن اگر زبان روسی گیم خب آخرش هیچ предугадать کردن نمیشه چی میشه خیلی просто гаишник میقفشه میگه که کارش تو نوشیدگی میگن نه میگه پف میکنه میگه اولی هم باور نمیکنه بیو جا راه بگرد میگه پلاسر راه میگرد در راست فهمیدی میگه باور نمیکنه تنیس میزنم فهمیدی یا گلای دیگه با چی میکنه پریگالکا میپارن سوسه بعد چی میمونه خیلی نشون میمونه میگه بزن از قطی فهمیدی امر دیگریش میکشم میزنه که د پشونی اون میزنه اگر نوشیدگی برای پرات خیلی که یومرش چقدر بهونه واقعا بهودن است که بسیار در یوتیوب هم پادپیشکای زیاد دارن حلالشون بود یک وقت اگر خطا نکنم موبایلشون جنگ هم زدگی بود که خسری گرام شو بود سه کوانز یک نفره که کماندای کلام دارد ویدیوی خوب دارن میدونم در اینستاگرام تو هم برای ما مشهوری میشد که ویدیوی تو بعضا توپ میره توپی سنترالی از رفته سه ممکن وایو هم ترش نشون هرچند نمیگم و علاقه خودشون ممکن گرفته باشن باشد یگان روز میبینه بشناسه ممکن یگان روز میشد که میگوید بشناسه قزاقستان یگان سفری کاری میشد یگان جو فایرادت میکنن میبینیش امکانیت است که یک جو ویدیو میکنن اگر از اونها پیشنهاد شود ایوه در 100 سال نمیشه اگر تو پیشنهاد کرده قبول کرده وقت زمان همه چیز شیدنش ممکنه برد کی میدونه که چی گپ چپو میشه فهمیدی یکی میشه خوب فریدون واقعا هم هیچ کس نمیدوند که بعد از 2 سال 3 سال 5 سال چی میشه اگر 5 سال پیش به خودت میگفتن که فریدون بعد از 5 سال تو بهترین میشه واینری زور میشه رپری که تمام تاجیکستان میشناسه باور نمیکردی درست برای همین ممکن است که بعد از 5 سال نه تنها سکه هم لیتوین خطی هم ویدیو میکنی دیگرش هم میگم که همه چی شیدنش ممکنه حرکت کردن در کره اگر همون مقصد بمونی که برای همون میشه цели бошад агар ӯ бо ягон си дига нарава ма гуфтам ку се мода 1 миллион карочи 1 миллион навешда 3 сол навешда карочи нависо васап када 1 миллион 3 миллион 1 миллион подписчиков 3 сол пас 1 миллионаш агар ҳамин тем қатир خب 1 میلیون подписчик زیاد میشه دا 1 میلیون 200 چند 1 میلیون подписчик شاید من رکلام میکنی 3 سال کنش نبره اگر باشه اونجا جورای فاویک بودن برای فاویک مینوسی کلونش چی است فاویک جان یک ویدیوی نام رو اومد استوریز کن برد فاویک جان صورتام بعضا جورای دارد واقعا هم صورت میگیرن اکای فاویک صورت ما رکلام انا این صورت لایک بود همین صورت لایک بود استوریز که یک روز فریدون قطعی در کوچه ها رفته استبده بعد یک زاد روز می رفتیم بعدا یک نوار یک واین سویم کم کردیم رفته زیم در بیرون گشتن نمیشد این آدم خطی بعد از ساعتهای 4 بود نزد یک مکتب گذاشته بودیم گودکا برآمده استن بین ما و گودکا یک 5 متر مسافه است های اکای فاویک بسیار میشد های کلام شما به مخلص لیوله واقعا در کوچه میریم های مردم سلام علیکم نمیدونی برای چی هم خیلی ای سببه که من خودم قطعشون مقصد آزاد چق میکنم که هم خیلی یا خیلی دیگه هم هستن دیگه بلوگروی که اوای مخلص شای نو میترسه یگان خیلی چه آزاد ایست کنن قطعش چق کنن فهمیدی انا می آزاد بشه خیلی تا اول خاکسار بودن تا نشان بده هم خیلی باید نشان تی خیلی هستی هم خیلی نشان تی اصلا قوقیخ تا هیچ وقت در پیش کامera خیلی
ширинак на гифамиди тра дара ягон кас мебина беамурам қати салом кадани руд ранги аждаҳор у тра дигонбора қати салом намекунам сериозно у бо чанд ҷураи дига дорам мега ки ӯ намешава карочи вақте ки тра дара мебина ки ту чӣ хеле да видео дасти ӯ ҳаму хиқатшон муомила мекунӣ ку ӯ бихоҳӣ нахоҳӣ ҷураш да мега ӯ ҷураи дигааш да дига ҷо мега хай бисёрӣ бошан мера фаҳмиди ковид карочи хуб дар бораи ковид гап задӣ худат сар карде бин ҳар рӯз дар дунё ягон дигаргуниҳо шудааст вақте ки ковид шид ман бекор монда будам бисёр нафарон бекор монда буданд ман клип када будам вақто 22 клип кадагиём ма ҳамаша клип кадам беҳтарин дар бораи ютуб каналот мебиём бас ки ютуб канал фурӯшидам бас мекунӣ хуб дар бораи ковид гап задӣ вақте ки ковид шуд бисёр нафарон бекор монданд ҳар рӯз дар дунё дигаргуниҳо шудааст айни замони ютуб дар баъзан не ҳар дигаргуниҳо шудааст ҳай ҷон красовки талиш намекунӣ либосои талиш намеша не хуб баъд аз барнома рафта либосои нав мехаред хуб бин ковид гуфтӣ баъдан бо ҳаст бисёр навгониҳое ки ҳар рӯз дар дунё мешавад чизое ки мо интизораш нестем мумкин ки ютуб дигар тамоман пул натиҳад инстаграм маҳкам шавад бигзор баъдаш мебинем вазъият тур брат кадом кор ҳаст ки мумкин ту равӣ кунӣ тамоман сфераи медиа пул кор кардан намешавад фавик дигар кор худата дар кадом соат дида метавонисти устогӣ шофёри такси кадам метавонам устогӣ бо электрикам брат электрик свет кашем заказ гирем мерем брат не мақсад любой кора ёд мегирӣ ҳамин зиндагӣ маҷбурат кунад любой кора мекунӣ фардинҷон нав ба ёдам зад оиладор ҳастӣ соҳиби як духтараки ширин ҳаётат баъд аз падар шудан ягон дигаргун шуд конечно ҳама бори зиндагӣ дар сари ту мезана братан дасти бояд хонаро медонӣ чӣ хеле тах-тах кунӣ ба под бояд тах-тах кунӣ аг глазок нигоҳ мекунанд дастот бояд зайнид боша бала ҳолат намедре лайфхак барои мардҳо хоҳед ки занатон дӯст дорад хоҳед ки модаратон дӯст дорад кӯдакатон давида лайфхаки хеле шавада мақсад агар дастотам пур набоша ба под тах-тах фикр чизе оварди дастора маҳкам мекунӣ ки дар глазок набинад беҳтарин духтарча чанд сола ҳозир 27 август 2 сола меша беҳтарин 2 сола оли маъидаё лекин аллакай бафикрам медонад ки падараш ки аст бафикрам не як ӯ намедона хай дада гуфта мегарда уҷера мегарда намедона ки медона ки оташу янга корое ки янга оилат корое ки мекунӣ чӣ хел қабул мекунанд баъзан дар видео духтароям ҳастанд мақсад ман ҳамаша гуфтагием ки и ҳамаш нақшай мақсад ман рафти ҳамаш безору мақсад нашуди темаи дига чӣ ихенагу ягон духтар дига дар сиём кард не мақсад ман ба ёда дили нияти бад надорум ба ин мақсад да темаи ҳамкор нашоти роман дига ишқ ошиқи ман қатъиё дига кор надорум ҳамаш кор аст зан дорум бас сеюмча каймегири брат бас явидита не як зан дора шухӣ як зан дора дӯқанам хуб муносибат бо падару модар чӣ гуна аст дарсое ки ту айни замон ҳасти тра дастгирӣ мекунанд не як ҷое бута падарам даволни хонагиҳо ҳама даволниан карочи падар гуфта буд ки мақсад чӣ коре мекунӣ коре бика ки ай пишти ту пага хонаи ман наёянд наган ки бачаданам хеле номаъқулиё кадай ман маҳкам шудам ку отам намедонист гуфтум ҳеч када нагин карочи ма гунаҳгорҳо маҳкам кунем тамом гуфтум нафаҳмада хонагиҳоро гуфтум бигӯем ки хуҷан рафтагия карочи сиёнка ба худо падарат аз пурсиду шармсор шаванд мақсад хичад нороҳат ист кунад мақсад ман ё кардаи худ пишаймонум ким кай пишаймон шудам ки мақсадам хема бемаънӣ баъд нишон додум да батл но коре кардам ки падар нафаҳма рафтум шитум гуфтум хаям хеле шит ҳарчи ки буд гузашт ба гузашта сабаб буд лекин шои зур карда будем афсус акад доди худои видеоро али бафикрам бибинам афсус ки батл маҳкам шуд хазик наша ҳоли мешава ягон тема хуб падарат бисёр як касби беҳтарин доранд дар сторисот ман падарата мумкин ғоибона шиносам чанд боро нишон додагӣ як касби беҳтарин доранд хонатон сагҳои зиёд аст падар дрессировщикай кинолог сага барои кофтукол охрана ҳамин хеле чизо тайёр мекунад
падар зурай касбиш тенҷа гап надорам дадам бегу о падар зурай респект занг зада метони дар барнома гӯи дада дар барномаш тагим дӯстот медорам айз дар кора телефона наявардара хидга габарга кид қайда видео як раҳмат шумо о падара души дӯстон медорам аз замин то осмон медонам ки зибо да бараш модарам тамошо кайсай модарҷон шумо дӯст медорам ва ягон борам хеле гап да видео нагуфтам ай пеш хай гуфтагим чандин бор зинда бошин ҳама вақт бошин тамоми ами модарои рӯи дунё падарои рӯи дунё ташаккур ки фарзандора дастгирӣ мекунанд зинда бошин ҳама вақт писарора ҳам қадри падару модарора бидонен ай барнома дур месем ҳамчун як дӯстите ҳамчун як дӯстите ҳамчун як бародарите падару модарата мехоҳам раҳмат гӯм на танҳо ма бисёр круги калон дорӣ ҳама да мехоҳӣ фоида дараса ҳарчанд ман як проект дорам ҳама вақт сторис намегумш ҳамин сторис мекунам бача ягон заказаш ча коруш бисёр шава на танҳо ма воқеъ бисёр баъзан мебинам одамое ки агар ай тараф бинам мегӯянд реклама мекунад рекламае ки сум наметем шумо рекламае ки ай мо хок фоидаш намебиёд не ки мехоҳам ора дастгирӣ кунад аллоҳ ай ихе бародар розӣ боша фаридун ягон ҳикояи бисёр хандаовар ай ҳаётат ё ки як ҳикояе ки ягон бор нақл кардагӣ нести давидат бия бисёр хандаоварай ҳастай хеле ҳикоя дар ҳаётот боша нақл кард хандаовар чизе буда маша вайн каде ҳарче буд дар ҳаёти хумо буд рақами як дар репи тоҷик барои ту ки аст чихеле дар интервюи Iron King гуфта будам ҳамаш ҷуроҳо ман идоф ман гуфтам ки удо гуфтам ҳамаш ҷуроҳо ман хафа нашаванд маём идоф ман хафа намешавам ҳамаш зурам беҳтарин M1 Master Ismail шоҳи реп меган арзанда ҳастам барои ҳамин не нафаре ки репи тоҷика бисёр машҳур кардан ҳамчун як нафаре ки репи тоҷика машҳур кард воқеан ҳам арзанда ҳастам конечно баъд аз оно аллакай ҳамаи шумо боз репа беҳтар кардан беҳтарин арзандаи худат аз реперо кия бисёртар гӯш мекунӣ ба ғайр аз трекҳои худат бастара негатива NF-а у американс короче трекҳои американски мехонам американски стил аз тоҷико ба Оксимирона ай тоҷикои химон рости гап чанд вақти ахир ҳеч кара гӯш намекунам медонӣ чӣ ба вақте ки реп менависӣ ку яке мотиви ягон тишта мерай бад фаҳмидӣ ва навистести ку ягон гапи зур меяд дар сарат вақте ту увора гӯш кардаги як вақт ачуқат санаки гапи авояд барои ҳамун гӯш намекунам ҳаракат мекунӣ гӯш накунӣ ки стилотон монанд нашавад текстотон монанд нашавад ба бахтира яке бибинӣ полни трек шахонда бра ба бахтира гӯш мекунам бахти ҳам зурам беҳтарин мекунам дар ҳақиқат бардаги зурай нафи эсвар ҳамешинасӣ эсвар акай воқеан ҳам як нафаре ки дарунашон акай далер гапат надорам дарунашон пури позитив воқеан ҳам видео охирон шедам дабраи раҳими ғармӣ хоб шӯхӣ аст фақат не зурай акара юмраш ба худо ба қувватай гапш надорам аҷоибот скоро қатияка трек мешавад ба худо клип трек шакаштагим акай далер беҳуда агар мавзӯъшона накшудам акай далер интизорем клипи беҳтарин якум лайк якум комментария да ман мемонам беҳтарин видео охирон шуда дида будӣ дар бораи акай раин салом алайкум мақсад акаҷон шароитам 100% ҳами як дачам нарасидаста акаҷон ҳами бо меравам ва арзон рафтаган барои як видео мегаи параш даваста мегаи дача вайда кам мешава мегаи лави овай юмраш зура якара хоб фаридунҷон имрӯз аз реп аз вайн бе дастгирии спонсоро фақат аз реклама пул кор кардан имконият ҳаст бигзор медонӣ дар кори ту чиро дӯст медорам ҳар як чизе ки пеш пиар фавик дорӣ шахсан дар дасти худам буд медидам ҳар рӯз менависад камаш 10-15 одам ҳамашонам мехони ҳаракат мекунӣ ки ҷавоб тиҳу лекин қариб ки намегирӣ ҳарчанд магазини либосам менависанд мехоҳӣ ки контракт бошад мехоҳам ки ака боша магазиное ки ҳастанд ку қативо контракт кор кунем чихеле мисол
бози тия реклама мегири, ту мегӯи либосош де онаи беҳтаринай, короче бо пагая интернет магазин дига либосош де онаи беҳтаринай, бояд дига гарантия метим кен намешавад бояд ам хеле кини ранги дуруя мешава ялака ҳисоб ами я табоша конкретни ами 6-7 моҳ мисол контракт банди дал чикор кунем бо ягон тай дигаш ана хеле хубай брендои калоне ки дар Тоҷикистон мақсад ноҳакӣ кор кунан хеле ядона намешавад брендои ки ҳар брендое ки калоне авиакаса кофтаистам идеяи зур дорум аммо авиакасарам боша қад чикор мекунам идеяи беҳтарин дорум о чизе ки химо планша кашида будем ку бо дига намудаш хоб авиакаса брендои либос брендои калоне ки ҳастанд хурду хӯрок бо нагӯи равған самишката реклама мекунем хоб брендои калоне ки ҳастанд асухи берун хабку реклама кардам брендои калоне ки ҳастанд воқеан ам инстаграми фавек бисёр машҳур аст бисёр тамошобинони зиёди худа дорад бисёртар мардҳо агар хато накунам дар блоги ту 89-90%аш 89% мардакон бачаон 11% духтаро яъне аз рӯи ин статистика нафаро ки дар инстаграм ҳастанд аллакай медонанд чӣ хел худа реклама кунанд биёед контракт кунед марамат фоизи мара тиҳен хоб фоизи ман дар кори аз бигзор бошад моҳона воқеанам барое ки ту бисёр кам реклама мегирӣ реклама эффективӣ дорӣ як рилс буд илтимос кардам сторис кард бовар кунед аллакай инстаграм ба наметони ҳар як медарои 100 ай ҳамаш хеле 20 комментария 100 лайк бо подписчик омадаги 100 подписчик воқеан фахр аст брат офарин меҳнат ҳаракат мекунем далчи бош бигзор ҳам ҳар орзуе ки дорӣ ҷомаи амал пӯшам мо ҳам хера раҳмат нагем мақсад мо даиди аз ҳарари холӣ мо реклама то орзуо ҷомаи амал пӯша бегӯй ки бибинӣ ман дафъи дига ба ҷома омада ҷома биҷайда гармӣ я тоқид гама падаркат мекунам беҳтарин баъд аз 5 сол худа ҳамчун кӣ мебинӣ ман 2028 миллионер мешавам гарантияш кати шарт мекунем шартаю ки бишам $10,000 самадаки басар тамом братан ошид шава бинем я дигара рӯ пару планкаи зур мондагиам худованд қувва бута планои зур дорум да беҳтарин брат чӣ хеле ки ҳама вақт мегӯм чӣ қадаре ки одамо наздикит набошанд ҳеҷ кида нагӯи девата ҳеҷ кида нагӯи нафаҳмиди хоб фардон гушна намонди қаҷас гушнагирам мурдум радноиҷон ягон темаи авқота сар темаи авқота сар бекини ё мебари бози авқота ба ҳама ташаккури зиёд мо ҳамроҳи фавик рафтем хӯрдане барои контентон гуфтанем ки беҳтарин бурбори далч мехоҳам то ки ами коротон барор бигира ва саволотам хуб мисол чанд сол ҳастӣ аз куҷо авқоти дӯст дошта чизи хеле нест зур беҳтарин маъқул шид далчи бошӣ ба коротон муваффақият бигзор командатонам хе ба қувват бимона раҳмат барои бародарое ки ҳам ҳастанд хирсо сета хирс бошед یا خیر زنگ جیراف نباشم فیل نگفتیم مکر تیرخی نکد اینم خیر سه یا خیر سه بور در کاراتان رحمت برای تکلیف کدانتون من می‌ندارم خودت را دوست می‌دارم آخه گایز پیام قبول نمی‌کردی نه می‌دارم باور که برنامه زور ادوشی لایک کامنت در کانال подписаться کنید آباد باشین با ما باشین سلامتی نگاه کنین با هر یک دقیقه‌ای هسته به قدرش برسین همتون دوست می‌دارم فرج جان رفتن خوردنی که گرم رفتیم آخه گشنگی نمورد بگیرم بالا با بگه چه خیلی بگیرم بکنم پارک یوتیوب را ایدرام بسیم بگیرم چه خیلی بگیرم شکرش میرم هنفتم ما خیلی کدر بگیرم بریم ما اونا تمام چی جو میریم اخیر؟ بوتی میکردم نه همون رفتیم چی همون؟ اوقات Wally Show.